Sabtu lepas kan kita punya apa Redox Gold punya Launching. apa ni launching. Okay. So sebelum ni sebenarnya saya memang ada rasa discomfort dekat tengkuk. So tengkuk dengan leher ni lah dekat actually semualah kan dekat sini biasalah kita kerja dekat laptop apa semua kan. So bila saya sapu tu biasanya kalau saya exercise bila apa tu kita buat regangan kan bila masa macam kita nak pusing tengkuk kita tu Ha. um, selalu macam saya kalau dari kanan ke kiri dia akan sangkut sikit saya kena alihkan sikit baru dia boleh ke bawah. Sebab Mhm. dia ada macam sakit dekat sini tau dia macam ada Okay. stuck lah dia stuck. Okay, so bila saya sapu tu, saya expect dia akan hilang the discomfort tu then and then lah. Tapi that is not what happened. Okay, tapi sebelum saya cerita apa jadi bila saya sapu, saya nak cerita sikit. Actually, saya ni, dia punya ni leher ni dah prolong lama lah sakit juga until recently. So, Berapa lama tapi agak-agak tu? dalam few years lah, dia 5 tahun Oh, ada kot situ. okay. So, tapi saya brush it off je. Saya tak fikir apa-apa, saya fikir saya sihat, saya sihat. Tapi sebenarnya, saya ada ketakutan sebenarnya. Sebab saya, apa ni, sedar, bukan lately lah, dah lama juga. Saya kalau tulis lama, saya lenguh tangan. Dia cepat lenguh. Kalau tak tangan tu kaku atau dia macam boleh terlepas tau. Jadi kadang-kadang pun saya pegang benda kadang-kadang lama-lama dia boleh terlepas. Mhm. Lepas tu kalau yalah banyak buat tangan nak nguli ke apa ke saya memang tak larat. Selalu tak saya tak faham kenapa tangan saya ni macam tak berapa kuat tau. So bila ketakutan tu sebenarnya daripada pengalaman kawan saya, dia start with that symptoms. Lepas tu dia pernah lumpuh dan bila bila dia dia buat check doktor kata dekat dia punya apa ni saraf tunjang dia yang 3 teratas tersepit. So Mhm. she went through sebab dia pernah lumpuh, so she went through a surgery cost her about 25,000 ringgit. Itu pun sebab dia pegawai kerajaan. So Mhm. kalau bukan pegawai kerajaan saya tak tahu berapa puluh ribu lah dia kena kan. So tapi lepas surgery tu dia tukar kepada titanium dah bukan badan kita betul tukar pada titanium apa semua alhamdulillah selepas tu dia boleh berjalan tapi just imagine dalam umur saya ni kena berjalan dengan tongkat macam umur 80 90 tahun and she has to go through a physiotherapy every now and then. So just imagine you go through your life like that for life kan macam tu. So saya fikir saya tak nak jadi macam tu. Jadi saya walaupun saya ada rasa tapi saya macam ignore lah. Saya buat tak tahu saya cakap je saya sihat, saya sihat, saya sihat. Okay. So doa saya dimakbulkan, saya dijodohkan dengan Redox Gold. Mhm. Okay, so bila saya sapu Redox Gold ni, macam saya cakap tadi, saya expect apa Dia the hilang pain macam tu atau the cepat. discomfort tu dia hilang cepat macam tu lah. Tapi Okay. it's the other way around. Okay. Okay, the other way around. Saya sapu, mula dia sakit sangat and then dia merembet sampai ke gigi, sampai ke telinga, sampai ke kepala. Dia merembet macam tu tau. So sampai dekat gigi tu, saya pun, okay, saya sapu lah dekat gigi. Bukan dekat gigi lah, mula saya sapu kat luar. Lepas tu saya sapu juga dekat gusi. Dia hilang sipu. Sakit tu, denyut tu hilang. Tapi bila saya sapu balik dekat leher ni, dia datang balik tau. Sakit tu dia datang balik. Dia berdenyut, denyut, denyut. Saya macam, aduh, hai, apalah ni kan. So, sebenarnya dari situ saya tahu yang sebenarnya saya punya sakit leher ni lah yang penyebab daripada saya punya kebas-kebas tangan, saya punya tu. So sebenarnya ada yang tersepit atau ada yang bergumpal. So, sebab saya memang tak boleh nak pusing kepala tu tadi kan. Hmm. So bila tu saya sabar. For the 5-6 days, saya masih sakit tapi start semalam dia punya sakit tu saya terus je. Saya yakin, saya sabar, saya sapu je sesekerap mungkin. Since semalam dia punya sakit dah reduce dah 80% sipu. Masya Allah. So dia punya reduce dah sakit dan yang syukur alhamdulillah saya dah boleh pusing kepala saya dah tak payah stuck dah. Dah Hmm. tak stuck dah. Tapi dia memang masih ada sakit.
So just imagine saya tak payah nak go through surgery yang sangat painful, expensive and very high risk, sebab doktor cakap kalau biasanya kalau dah main dengan saraf tunjang ni, the chances is 50-50. So kalau yelah, just imagine kalau kita nak kena go through surgery apa semua tu dengan berminggu, habis masa kita dengan down lagi apa semua kan. So Alhamdulillah dengan Redox Gold memang memang masa-masa rasa sakit tu Sifu, memang rasa macam ada doktor yang tengah buat surgery dekat dalam badan saya. Oh ya. Dia korek, dia tarik, dia apalah, memang macam so painful sampai air mata saya kadang-kadang keluar. So tapi saya yakin, saya sabar, dan sekarang saya dah dapat dia punya rasa dia yang memang benda tu dah membaik. So saya punya kebas tangan apa semua tu dah berkurang tau Sifu. So saya punya yang sakit gigi apa pun dah berkurang dah. Tapi so saya tetap sapu, saya yakin memang insyaAllah maybe dalam in a few days lagi dia akan hilang totally. So betul benda ni dia relief yang few seconds untuk benda-benda yang surface ataupun benda yang baru. Macam saya ada pengalaman juga semalam tu, saya tengah menggoreng, minyak terpercik, bukan terpercik lah, memang dia meletup dekat tangan saya, directly dekat, kan biasanya kalau saya sapu dengan Renew Sifu, dia akan ada dalam 5 to 10 minutes tu dia akan rasa mengenyam, dia akan rasa berdenyut merah, tapi memang tak ada bekas lah, dia hilang. Tapi with this, dia memang tak ada rasa. Saya dah lupa dah yang tadi sebenarnya tu terbakar. Kan saya buat kerja balik dan memang tak ada bekas, tak ada apa. Yes, it's amazing. It works really good. Memang saya bersyukur sangat-sangat. Thank you Asia for creating this. Dan orang-orang dekat luar sana cepat-cepat grab this one because it works like miracle. Seriously, saya bersyukur sangat saya sihat melalui asbab Redox Gold. Terima kasih Sifu. Sama-sama, terima kasih.